Ay nainteng, agkalbuak at alagan. Apay ngay? Agurutan ti buok ko. Ay sus, di adan pumangit ka. Dinak man rurudan akasta. Kasi ka ti makagapo no apay nga agkalkalbuak. Naata nakabasulak manan. Katwan! Gapo iti panagproblema ken ka. Iso nga agkalkalbo akon. Ay, anya nga minti problema kanyak. Ay na, ado ti problema ken ka inteng. Manipod idi nga aging gaita. Puros problema ti ipapaay mo kanyak. Ay namaray, ay awadan, talaga nga agkalbukan. Ay na, wun nga rod marikwanhang. So asanak pa yan nga agsagsagaysay. Taado ti maurot abuk ko. Ado ti mangibagbaga a problema ti makagapo, no apay nga agurot ti buog. Ay, pudno day tama re. Jak tumat nga min awan na ti problema. Anya ay ti pagproblemaam. Ay, kat niinting kan dagiti trabaho ija balay. Urayim nga roda na maibos ti buok mo, no kasta. Mga no adalakom apagpatubot ti buok marikwanang. Wano pagpasardang iti panagurot ti buok. Ay, awan, maray. Ay namaray, nagkasta akmot iday. Nakarkaro pa'y tatalagaan nagkalbuak. Ay, jakmot urayan nga agkalbuak Ako na niinteng alumaadak ka no. Nalakalang ti solusyon iti data problema, maray. Anya ngay? Ikatam lang di tabiyag mo ti pagproblemaam. Ay na, marituyang. Kasano nga ron nga ikatak iti biyag ko ni Inteng? Narigat at talaga, maray. Ti inaramid ko iday. Pinagawid kaw ni badung kaw iti lugar da. Kat, anya ngay tinapasama? Ay namaray. Ay, apagruar na pailaang iti balay may. Ay kahit nagtubon adagos dagiti buok kaw. Anya? Angam saan mat amabalain apagawidam ni kapitan ijay lugar da. Ta isulakat nga raw ti kapitan. Ay, dayta nga ron ita ti problema. Maray. Daytaw iti maudi a solusyon. Isurokan ka. No anya ti rumbang nga ramitam. Anya ngay dayta? Ay mangala ka iti katulong, maray. Narigat mo't nga ron ti agtalak ita apanawan. Apay ngagbiro ka pa'y lang amin kat adda akmay. Ipresenta kun ati bagbagik, maray. Manungay ka no ti swildom? Kalugasot iti may sangal daw. Mayatan na. Anya nga iti aramida medyo balayda. Ay kaya siyempre, katulong aglutaw, aglaba, aglinays. Sabagay, wala ang mati pagsirbiyam. Stay inakpay. Agawid aklaang tunggal duminggaw. Ala, mapan ka nga ruday. Naimbaglaang nga dar aramida may. Nakatugaw ka dita kat awan pa'y naluto ang makan. Ay na, agin inanaak inteng. Ta-stress ti makagapo, no apay nga kalkalbuak. Anya nga iti kanet. Urahim labasitan, tasumrakan tay inalak akatulong. Naisupe asuswilduan. Magsweldo talangan iti maid. Tadyak kayat amakalbo, gapo iti problema. Sino nga iti swilduan amig? Daytan, si kantimang lukat iti ruangan iti. Panagpunak, daytan ti katulong ta. Si kanti katulong? Hehehehe. Wan kapitan. Apay, adda reklamaw. Nagado maalam akatulong. Apay ani maritoy ang kay. Kat pagbiro ka kumangay. Kan may sa, kas makita mo't. Nagagat ni Marituyang. Agluto, aglines, agdalos, kano niya pwede ta? Manungay mo tiswildo na. Talo gasot kadaal daw tinagsaritaan me. Nagnginan.
Katrabahon na amin. Siyak ti makalbo ita amang panunot no pangalapit ti pangsweldo ken ni Marituyan. Ay maray, ikanak man iti 10 ababasay ta sardinas. 2 kilong asukar, kan 2 supot ti tinapay. Nay, nagadon ti gatangam. Kahit isungarod ti impagatang ti buskaw. Awan gayam. Kumusta mo't da kapitan kan maribanang abos mo? Ay namaray nagsingpit da. Aginanaak no kayat kaw. Kanag ti kayat kaw. Ang trabaho ak manwan no saan, ayos laing kadakwada. Nagmayatan nga ay. Ay una maray. Manungay amin da kita inalak maray. Uray ka. Dua gasot amin. Ala, adto'y ti 50 Nay, apa 50 lang nga ay. Ay kwa maray, jay laeng asukar ti bayadak, jay daduma ilistamon. Panginaganak nga ay. Ay kat syempre, itibus ko ni kapitan, wano saan, ni maribanang. Adatin darak a seminar inton bigat Marituyan. Anya ngay kumano adda, Di masapa ka nga agreeng ta isaganam ti kanag. kat nimaladawak ngay ang makariay. Di isaganam latan, kapitan. Sige maray, agida kalaeng, naskun nga ginanaka. Ay, kasanungay no mga anak. Ay, siya ti makamoy ti kanaem. Ituludan ka dito silid mo. Ay na, nagmayatan no kasta. Una maray, pati pagdigos mo. Isakduan kan dito silid mo. Ay, saan matan, amare? Agdigusak di taban nyo. Kun is-iswan ka pa'y Ay na, nagsayaatan. Nagswerte kami matan anangalakan ka akas made me. Ay, siyempre, baybayadan dak gayam iti hustaw. Di agserbi ak may iti hustaw kada kayaw. Nay, apay nga da katuyan. Kat no istayin ka iti balay da inting batingteng. Umay ko laeng iyag dito ilutom asidam. Nay, karnimot day ta. Nakalamlami ispay, kagapgapo na itirep. Hey, ginudwak jay karne da maribanang. Alaw mo. Aday ka. Mabalinggayam ti mangyayawid Ay, katuan na. Agkit kita akpay nga ron iti daddo mga iyawid ka. Oh, adto'y tilistaan nga ipapaalan ni Kapitan Maray. Nagadon. Nay, dua moten a page ti notebook da ito yan. Back to back pa ay. Wen Maray, bayadan to kano ni Kapitan numaala da, jay honorarium da. Ay nga ba, nagadon nga ay. Kaya't mau, taong-tan na ka ni Kapitan. Eh, saan Lagayam, partakam nga raw. Ikan na kaun, kada kita nakalista. Nakaturog mo't ni Marituyan dito salas. Sapay nakangangapay nga gusto. Nagwara pa dito balagkan salas. Agad sa makmaksit mapupuran mo ti kusina. Nabaybayan ni Marituyan tilot-luto na. Ay sus! Naimbadlakit din ta nasubsubak adagos ti uram ije kusina may. Una, saan, nauram ko man ti enteramente abalayaw, Kapitan. Nabaybayan tumot ngamin nito yan ti lut-luton na iti kusina. Ay, gayam. Ay, singiran kan iti utang mo dito tersinak. Imabutan iti ribaw. Utang? Ribaw ko na? Una, tatunggal umay agatang ni Marituyan. At dalat tapay utangan na. Anya? Ipakitak tilistaan, Kapitan. Bayadam, kaawat igatang ko itila ko. At iti binayadak alistaan ti utang ni Marituyan. Iti tirsi na ni kagawad ko anang.
Ay na. Kakaiso na nga agtubtubon dagiti buok ko. Pag problema anak manan, Ay problema ti ipapaiday ta ato yan. Imbis ang makatulong kuma. anya a problema. Kat no iso ti agluto, agdalos, aglaba, kano anya pa'y dita at trabahon na dito'y balay. Problema ko namkit din. Ay problema ata inyutang na kaon. Dandani pa'y nauram ti kusina. Kasanumat ngamin, kat ano ti aramidan ni Marituyang. Mapaggigidan na mo't aya amin nga aramidan. Isa rumbang asikat ti tumulong. Naa. Sige, itad mukit din tayo sweldo na. Rumbang nga on time, ti pa nagsweldo na. Bumali akman paray. Na. Kahit itad ko ti sweldo ni Tuyang, itagbali ka manan. Kasapulan mi nga ro ti kwarta. Problema kita no sa dino ti pangalak iti kwarta. Total kahit agtrab-trabaho matitinasayat ni Tuyang ko kada kayaw. Awan nga ro ti rason tapno imutan yaw. Sige. Ag-withdraw ak iji bangkaw. Ipabalik ka na kaya. Kapitan. Adamot ang airport mo. Anya nga airport. Di tatuktok mo, kapitan. Naglawan ti kalbong. Na. Problemado ak nga ron ita. Iso nga agurot ti buok ka. Kalpasan ni Maribanang ita, si kamatan ti sumublat. Win at gapo iti kapapanunot ko no pangalaan mi iti pangsweldo ka ni Marituyang. Nadagsan mo't ngamin ti tallugasot asweldo ni Marituyang. Sakit agkarabali mo't na dya apari ba daw? Sadot pa mo't nga ron ni Marituyang. Ay, problema yu at talaga day ta, kapitan. Ay na, makapasangit mo't dahito a pelikula ni Nura Honor. Mare, babisina ka. Adalinutom amakas. Ay nakit kita ang agbuy-buyak. Agluto ka mo't iti kanong kapitan. Naa. Agure ka. Nakangato pa na kita sakam nga agbuy-buya. Ay agin ina na aklaang mait. Ay makapasangit na talaga. Yalaandak man iti danom! Nangngagmaw. Kaya't nakano ti danaw. Ay ikaw mo na. Ay na. Ay naging narakop damat laing iti bida. Ay kunakon kat. Happy ending dahito a pelikula. Na, apay ngay kapitan, inigdip mo mutlatan. Guya at kumapay niya sumaruno a pelikula. Ay itamot lang agawid kan. Anya! You're kind! Saan anaing kalintagan ti inaramid mo kinituyang ko pare? Illegal! Kasano nga illegal kat di namot aramidin ti trabaho na. Agin inanangarod Mike, tado ti trabaho na. Apay, basta katulong saan nga ginana. Una, mas ad-ado pa ti panaginana na, ngam itisak nga among na. Ay ireklamo ka pare, agmulta ka. Bayadam kit di dya ado abaliyo kanya. Ha? Kanya binayadak nga utang ni Marituyang iji tersina ni kagawad ko anak. Na? Lugya ka na to! Yay! Talaga nga ang kalpuan! Le, apay ngay. Agkaiwaramot ng tibuok dito'y Dakar, inteng. Buko na kita. Nagurot apirmay gapo iti problema. Kasta aya. Ay naimbag tasim mardang ti panagurot tibuok ko. Iso asikamot itatag trabaho kat siyak mo tiagin na. Anya? Ay, apay nga pinagawid mo ti maid ta. Ay sana amid daw ito. Wisita. Ay awanan No ma-stress ak manan, akkalbo ak manan. Di may atap no agpadata akalbaw. Dinalaat tan adwa no kasta. Di uray pa. Mangalak manan iti katulong. Ay awan pang sweldo. Nagrigaton ayati awan katulong na. Narigrigat no ti katulong mo kat sadot. Iso nga inakmot agilan. Ituludan naktulangan iti kanat. Anya? Ang kantap no naan anay ti panaginana. Subuan naktaw. Anya? Ay,
Banabanang ken kapitan. Saan mat ngamin anas ken ang mga lakayo iti katulong tadududwa kayo mat. Nang rona, nukas ken ni nanatoyang ama ng gundaway. Ag tinulong kayo laangan iti trabaho. Dayta, tikas kanan. Kapitan Enteng!